بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد muvani w'Islam hari cyo bita shubha cyangwa se urujijo dusanga mu bitabo bya Ahlus-Sunnah al-Jamaa aho usanga bagereranya Imana n'ibiranwa byayo bagasanisha Imana n'ikiremwa muntu. Iyo ni imyizerere isa neza ni y'abakristo aho bigisha bavuga ngo Imana yaturemye mu shusho yayo. N'abayisilamu hari hadithi zihari zibihamya Umuyisilamu ashobora kubyumva akumva ko ari ibintu bishya mu matwi ye, ariko izo hadithi zirahari, ariko ku rundi ruhande zihabanye zinyuranyije na Qur'an. Izo hadithi zibyemeza zijyanye n'iyo myemerere y'abakristo bisanga mu gitabo al-Bukhari ndetse na Muslim. Ibi ni ibitabo bafata nk'aho ari ibitabo byizewe, ibirimo byose ko ari ukuri niko babifata. Ini hadithi ibihumbi 6227 ndetse n'indi hadithi iboneka muri Muslim hadithi ibihumbi 2841 hadithi Abi Huraira iragiti an Abi Hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة تبيرتي من إيمان رفزتي خلق الله آدم على صورته بما يرمي آدم موششويايو. إني حديثي تسانغا مريكي جتاو أهاندي هرجراتي وروى مسلم نانوتي سانغا مجتاوها مسلم حديثي ومبيوري نمغانا تناتنا شمنا كبيري إلى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتبجرت من إيمان رفزتي إذا قاتل أحدكم أخاه وممرين نارمك أرغوانينا مجنزوي فليجتنب الوجه أزيرين دكمكم مرسم ورانغبه فإن الله خلق آدم على صورته وكوكو إيمان رمي آدم موششو يايو. يوني دي حديث هاني براتوغيرا واتي وروى ابن أبي عاصم في سنة مجتبتي أرجلتي عن ابن عمر أرفقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إيمان رفزتي لا تقبح الوجوه مرمي لمكاني زورانغا فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن وكوكو آدم يرمي موششو ينيري مهوي. Muvani w'Islam izo ni hadith. Reka dukomeze umurongo wa Bibiliya uvuga ko twaremwe mu shusho y'Imana uboneka mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro baravuga bati itangiriro rya mbere ibice 27 haragira hati nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo imurema mu ishusho y'Imana umugabo n'umugore nuko yabaremye. Iri ni itangiriro ya mbere ibice 27 umva ko birasa. Warawa ibn Abi Asim rajirati aidan an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in iman rawzati idha qatala ahadukum falyajtanib alwajh fa inna Allah ta'ala khalaqa Adam ala surati wajhihi. Umwe muri mwe naramukarwanyira mugenzi we nazangiza mu buranga bwe ngo kuko Imana yaremye Adamu mu buranga bwayo. Subhanallah mwishusho yayo. وقال شيخ الألبان في حديث شيخ الألبان يرافزتي إسناده صحيح في حديث غني صحيح غني كري. وهذا الحديثان لا يدلان على أن الضمير في قوله على صورته. وإذا حديث جريت مزق صما جنب زرينزه zitwereka yuko dhamir iri jambo dhamir ni icyereka igaragaza yuko uwavugaga hangaha ni Imana igaruka kuri ala suratihi raji'i ila Allah ta'ala igaruka ku Mana nyirizina. iyi dhamir ala suratihi urako baremeza yuko Imana ngoremye Adam mu shusho yayo. Wasu ila Sheikh Ibn Baz yari umenye ukomeye cyane muri Saudiya yarabajijwe kuri iki kibazo. خلق الله آدم على صورته أرسل زجرتي أي أن الله عز وجل خلق آدم على صورته سبحانه بما نرمي آدم موششو يايو فهو سبحانه له وجه وعين وله يد ورجل وكوكو إيمانا بفيت أبرانغا n'ijisho
n'ukuboko n'ukuguru. Niko yasubije Ibn Baz. Wa Adam lahu wajhu wa lahu aynun wa lahu yad wa lahu rijl. Kandi na Adamu afite uburanga, amaso, amaboko n'amaguru. Murumva yuko baragereranya Imana n'ibiremwa byayo. Subhanallah, ni ibintu bihambaye cyane. Islam, izi mvugo tumaze gusoma zinyuranyije na aya za Qur'an, binyuranyije na Qur'ani cyane. Aya dusanga muri suratu Nahl aya 74, Imana iragira iti bismillahir rahmanir rahim fala tadribu lillahi al-amthal. Muramenye bityo ntihakabe na kimwe mugereranya na Allah. Subhanallah, ni aya fala tadribu lillahi al-amthal, nimukageranya Imana n'ibiremwa byayo. Hejuru atubwira ati ngo khalaqa Allahu Adama min suratihi, Imana yaremye Adamu mu shusho yayo. Hano Imana iragize iti fala tadribu lillahi al-amthal, muramenye ntihakabe na kimwe mugereranya na Allah kuko ntacyo asa nacyo. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mu by'ukuri Allah niwe umumenyi ariko mwe kumenya kwanyu kuraciriritse. Bivuze ngo iyi aya iratwihanangiriza abavandimwe Islam gusanisha Allah n'ibiremwa bye, haba mu bamarayika bayo, mu majini yayo, no mu bantu, no mu bindi biremwa Imana yaremye tutazi. Nta na kimwe Imana igereranywa nacyo. Allah ati bismillahir rahmanir rahim laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Suratu Shura aya 11, Imana iragira iti Imana nta na kimwe isa nacyo kandi irumva iranarora. Suratu Muhammad, Imana iratubwira yuko tugomba gutekereza kuri Qur'an. Allah aragira ati bismillahir rahmanir rahim afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ese ntibatekereza kuri Qur'an cyangwa imitima yabo iradanangiye? Ahandi Allah akagira ati suratu Nisa aya 82, Allah aragira ati bismillahir rahmanir rahim afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ese nimutekereza kuri Qur'an iyo iza kuba yaraturutse ku wundi utari Allah, rwose mwari kuyisangamo ukwivuguruza kwinshi. Aya Qur'an itwereka yuko zire hadithi twasomye haruguru zinyuranyije, zihabanye na aya za Qur'an. Abana Islam, koko intumwa y'Imana yaravuze ati ngo khalaqa Allahu Adam ala suratihi. Iki kibazo cyabajijwe na bamwe mu ba imam ba Ahlul Bayt alayhimus salam. Bamuwaza iki kibazo, urebe uburyo yasobanuye iyi hadith. Ahlul Bayt basobanura bahinyuza, bananyomoza babandi bavuga aya magambo. Al-Hasan ibn Khalid aragira ati qala qultu li Ridha alayhi salam, ngo Imam Ridha yarabajijwe bagira bati ya ibn Rasulillah, yewe mwana w'intumwa y'Imana. Aba imamu bose babiteraga ko ari abana b'intumwa y'Imana kuko nabuzukuru be. Baramubaje bati inna an-nasa yarawna anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ngo abantu bavuga kuri ibi bintu byo intumwa y'Imana yavuze igira iti inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi, ngo Imana ngo yaremye Adamu mu shusho ye. Ese imvugo ivuga iki we imamu? Mumve imamu kuntu yasubije, yaravuze ati faqala qatalahumullah, abavuze batyo Imana barwanye. Laqad hadhafu awwal alhadith, bamenye yuko ari amagambo intumwa y'Imana yavuze harayandi abanziriza yatangiyeho ivuga bahanaguye. Subhanallah, amagambo abanziriza ari ya Rasul yavuze bahanaguye. Niko imam ari kuvuga ayahe inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra birajulaini yatasabani. Intumwa y'Imana rimwe yaririmo iragenda ibona abagabo babiri barimo batongana hagati yabo. Fasami'a ahaduhuma yaqul li sahibihi, maze intumwa y'Imana yumva umwe abwira mugenzi we ati qabbaha Allahu wajhaka wa wajhu man yashbihuka, ngo Imana ihindura uburanga bwawe bubi kandi n'ubusa n'ubwo buranga bwawe n'ubundi busa n'ubwo bwawe, nibwo Imana ibuhindura bubi. Subhanallah, icyo ni igitutsi. Allah hindura uburanga bwawe bubi. Rasul yumvisha umugabo atuka mugenzi we gutyo,
arangije intumwa y'Imana iravuga iti faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya Abdallah la taqul hadha li akhika, yewe mugaragu w'Imana uramenye ntukabwire mugenzi wawe gutyo. kubera iki? fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi, ngo kuko Imana yaremye Adamu mu shusho y'uwo nguwo. Iyo sura utuka, iyo shusho utuka yo mugenzi wawe, Adamu yaremye muri iyo shusho. Urumva ko iyi ni hadithi ya Rasul yararivuze, ariko hari cyabanjirije ayo magambo Rasul yavuze. Ala suratihi, Rasul yashaka kuvuga uwo muntu utuka mugenzi we. Iyi hadithi rero ishaka kutwereka yuko yikoma mu gitabo cya Tawhid hamwe n'igitabo bita Al-Amali, safha ya 246, intumwa y'Imana yashakaga kwerekana ko nta muntu ukwiye gusuzugura mugenzi we. kubera iki? lianna kulluna min adamin turab, kuko twese tuva kuri Adam, duturuka kuri Adam, kandi na Adam aturuka mu itaka, yaremwe mu itaka. فكل هذه الوجوه ما كان منها من بيضاء أو سمراء أو سوداء أو حمراء أو صفراء هي تعود إلى أبينا الأول إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وكوكو uburanga abantu benshi, abantu dufite amaso hacu, uburanga bwacu uko bwaba busa kose, bwaba busa ari uburanga bwera cyangwa se ari uburanga bw'imibiri yombi, cyangwa ari uburanga bwirabura, cyangwa ari ubw'umutuku, cyangwa ubw'umuhondo, tumenye yuko twese inkomoko yacu ni kuri papa wacu Adam alayhi salatu wassalam. Rasul rero yashaka kwereka uwo muntu ubwo buranga uri musabye uri mutuka, menye ko Adam yaremye muri iyo shusho. ونقل عن أبي أيوب الخزازي عن محمد ابن مسلم undi mu imamu tubwira yuko yasobanuye ririya jambo Rasul yavuze abazwa kuri icyo kibazo. سألت أبا جعفر عليه السلام, uyu Aba Ja'far muvukuru yabisobanuye. amma yarawuna, igihe bamubwiye kuri icyo kibazo, yani al-ama, mu buryo rusange, yabisobanuye mu buryo rusange. Yaravuze ati inna Allah ta'ala khalaqa Adam ala suratihi faqal hiya suratu muhdatha اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة. وإلي جambo icyo rishatse gusobanura nuko Imana yaremye ishusho y'ikiremwa muntu gishya. Imana yaremye ishusho y'ikiremwa muntu gishya, kandi yagihisemo ikirutisha andi mashusho yaremye. Iyo Imam ari gusobanura ivuga nkuko yabivuze muri Quran, surah At-Taghabun aya 3, Allah agira ati bismillahir rahmanir rahim wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, yabahaye ishusho itunganye. ala sura, iri jambo innal khalaqa Adam ala suratihi, niba iyi sura Imana yaremyemo Adam yari isura nshyashya, yari ikiremwa gishya Imana yaremye. Imam arakomeza agira ati فأضافها إلى نفسه, Imana irangije irayitirira, yarayitiriye ubwayo. Imam aragusobanura mu buryo rusange, Allah yitirira iyo shusho ya Adam tashrifan wa takriman idharan li istifaiha, mu rwego rwo kuriha icyubahiro n'ikuzo ndetse no kuriha agaciro, indangagaciro, kuyitirira ubwayo. Imam arakomeza agira ati kama adafa al-Ka'ba ila nafsihi war-ruhu ila nafsihi, ni nkuko Imana yafashe al-Ka'ba irayitirira ubwayo, ifata na roho irayitirira ubwayo. Ibyo tuyisanga muri Qur'an aho Imana yagize iti watahhir baiti, usukura inzu yanjye. Ahandi Imana iragira iti wanafakha fihi min ruhi, Adam yahushwemo roho muri roho zanjye, zivuye iwanjye zizanjye. Urumva yuko iri jambo Imam yasobanuye min ala suratihi, nuko intumwa y'Imana yashaka kugaragaza ko Imana yitiriye Adam alayhi salatu wassalam mu rwego rwo kumuha agaciro n'ikuzo. Ntabwo ari ukuvuga ngo yaremye mu shusho yayo, kuko Imana subhanahu wa ta'ala laysa bisuwar, Imana ntabwo iri mu shusho runaka, ntabwo ibarizwa ahantu runaka, ntabwo ibarizwa mu miterere y'ikintu runaka. La, Imana iteye ukwayo ngo ivuga ati laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Ibi rero twashaka kugaragaza yuko hari bamwe mu Islam
usanga bafite imyizerere isa neza ni abavandimwe bacu b'abakristo nk'uko twabisomye muri Bibiliya yabo, birahuye neza, ariko ugasanga wagaruka kuri Qur'ani inyuranye nuko Imana yivuze muri Qur'ani. Niko bibyo rero bavandimwe Islam tujye tuzirikana udini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tugerageza kwiga, tugerageza gushishoza ibyo tubwiwe byose ntago ariko byaba ari ukuri, hamwe nuko zira hadithi ziboneka muri ya bitabo ngo byizewe, tujye tubona yuko iziriya hadithi tujye tureba yuko hari abamenyi bazisesenguye, hari abamenyi bazanditse, ntago ariko ibivuga byose ari ukuri. Tujye tubisanisha na aya za Qur'an, buri hadithi yose inyuranye na aya ya Qur'an ifate uyishyire muri puberi, ushyire muri puberi upfundikire, kuko iyo hadithi irahabanye na Qur'an. Imana iragira iti fala tadribu lillahi al-amthal, muramenye ntihakabe na kimwe mugereranya n'Imana. Imana iratubuza, iratwihanangiriza, warangiza ukavuga ati ngo Imana yaremye Adamu mu shusho yayo, aho ngaho fata iyo hadithi uzishyire muri puberi upfundikire, nurangiza ukurikire Qur'an. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.